हायुंनि ताकुक तै बुकुक तै प्राहाकतर ताबु भारत हाकतर एबा इंडिया यूनियन नि सालग्रा सालगा आमचयक लायो अ हाक्टर त्रिंग बिसिसि थामब्रा बाचिचार एबा 1948 एडी बिसिनि सिगांगो भारत हा हाइके थुरुक एबा ब्रिटिश सबाय नायकल जागि फाया तै प्राहानो चिनि बाहान बथै करंग लायजा बरक दफानि सारा चारसे ब्रै एबा 184 बुबाग्रा रकसे खाकसामा तंतथ खलाई मल ब्रुम ब्रुम सासिगि फायमानि जरावो चिनि हाक्टरनि आरिनो बुबाग्रानि सेंक्रा रक सालथां बायो मगत तै मिथिला सालकातै सालसि बाय बारमा सालग्रा फासि हिनके सिगां फ्रुनि कामरुप जरा फारित लांजा त्रिपुरानि लाइबुमा एबा राजमालानि सेकेंड फेजआव सैजाक दं इ हा जेंमानि जिसु आतेमानि बिसि थामसाय सारा नै एबा 3102 बिसिनि टेबो सिगांगो हिनै टेबो सना कलायो मंगलसं एबा आबनि उल ब्रिटिश रो बेबागनो मेसेनै भारत हाकतर आमचयनो एबा इंडियन सबकन्टिनेंट न बरनि मुजुंतै खलाई नायगलि तंफ्रुफानो बरक दफानि तैप्रा हा सेकजागिया तै मेसेन जागिया टेबो चेरि सुक्रुबि साना थांखे तैप्रा हाकतर आ जरावा से यक सजाक तै सिं सासा तंमानि मोसिमिया तैप्रा हानि गाना गिनि हाक्टर तै ब्रिटिश रक बाय बचिनि बुबाग्रानि हालक बेलाई खेनो काहाम तंमानि आबनि बगिनो ब्रिटिश सरकार उलसा हायुं चबावो एबा सेकेंड वर्ल्ड वार चुबासो सानमा बाय बुबाग्रानि सेंक्राक बारमावो थाङै एलाइट फोर्स रनो चुबाजाक तिनो चुबासुनो खाकसंजागै खाफुरमानि मारि हिनै आफ्रोनि ब्रिटिश सरकार बाय टलजाक इंडियन आर्मी नि कमांडर इन चीफ फिर मार्शल हिज एक्सटेंसी सर क्लाउडी ओचनलिक ब्रिगेडियर बेनो आगलियो रहरै बीर विक्रम न चिथाम सेलोटिंग गान यापा याफरका तै बरम रेखा तैप्रा बिसि चिथामरा बाची तकनि तालबुंग तालनि चिबा सालो एबा 6 डिसेम्बर 1946 एडी बिसिओ फियाबा त्रिंग बिसि चिथामरा बाची स्नि एबा 1947 एडी बिसिओ ब्रिटिश रक भारत हाकत याकरि थांमानि उलो तैप्रा हा बेलाइखनो वाना मासिंचाके स्लाइजागि थांका आ जरावो भारत हाकतनि बेबाग बरकति अजमा रंनि सागो यक समते साग बायतां हानो नायकलना मानमानि खातुमा बेलाइखेनो कुतुंतै गोबांखौ आसके गोबां बुनि साग बाय नायकलजाक हानो नायि तंमानलिया तै बरकनि हा आरि बाय नांलायजाक यकजाक हा रकनो कायसा कायसाके फान बेसेगि नाहारका अ सेकजानाय रगंखा काश्मीर मणिपुर हैदराबाद तै तंगसिनि तैप्रा हा और साथाइक्लायो भारत हाकतर तैप्रा हानो याफाव नाना बागै बिनि पलिटिकल ति एडमिनिस्ट्रेशन सिद्रा वानसो मुं सेबो फुनांका बुबाग्रा बीर विक्रम चिथामरा बाची स्नि तैप्रा बिसि एबा 1947 एडी बिसिओ आसमजा थैमानि उलो हाइके भारत हाकतर नि सेंक्रा रक तैप्रा हाकतर त्रिंग बिसि चिथामरा बाची चार एबा 1948 एडी बिसिओ हाबै बेबाग सेफाइका आबनि उलो त्रिंग बिसि चिथामरा बाची चुकुनि तालुमाय तालनि नैचि थामसालो एबा 15 अक्टोबर 1949 एडी बिसिओ भारत हाकतर हाबमानि एबा मार्जार एग्रीमेंट बक्सिन रिखा आफ्रो बरक दफानि आदं रक हाकतरनि ताकुतै बुकुकसं तैप्रा हा सेकजामानि बुबाग्रानि एडमिनिस्ट्रेशन सबाय रिजागमानि बुबाग्रानि सेंक्रा तैप्रा राइफल तैप्रा इन्फेंट्री तैप्रा महावीर लीजियन तैप्रा गैरिसन तैप्रा स्टेट सिक्योरिटी फोर्स ऑफ लासिमा सिंसा खलाई सबाय जागमानि तैप्रा हाक्टरनि रांते कोडनि स्टाम्प रक चुगलिया हिनि भारत सरकार बाय सागलाई जागमानि रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन नि रेकर्ड रंनो अरे परायते सकमानि बुबाग्रा हमतरफा बारा चुकुची एबा 590 एडी बिसिओ बंगनि बुबाग्रा नो मेसेनै तैप्रा एरा चेंगि कलांगमाना नरि वानजैनि वर्ष पंजी एबा बांला कैलेंडर जागमानि चिनि कथमाना सकलमाना बागै राजमाला न केबो तेमा परिया मातनिया हिनि सागलाई जागमानि तै सय सय बुबाग्रानि सेबो रंनो हाक्टरनि एडमिनिस्ट्रेशन नि नरि बेबा कुजुकते नांमा जागाव हिंदू वानजैनो आसुगरि माने मथाना बागै चाइटक लायखा फिया भारत आ चाइटक लाय मुंते का सुमुनो अरे परै खलायना बागै त्रिंग बिसि चिथामरा बाची चारनि सिमी त्रिंग बिसि चिथामरा दक चिनै एबा 1948 एडी बिसिनि सिमी 1952 एडी बिसि जरा मार्शियल ल बक्सिन रिखा आबनि बगै आफ्रो गोबांमा बरक लुकुरक भारतनि सेंग्रा रक बाय सातक पिटक खलायजाक बायखा बुजाक बायखा सबजाक बायखा तै बुरि रकमके रमफ्रे सफ्रे खलायजाक बायखा खय आमचायो हिंके बरक बुरि खरकटाम कुमारी मधुति तै रूपश्री बंगनि साक मांगते लांमानो दफानि हामक्रायनि बगै बियाफारि कलांमा रक तंबायो तैप्रा हाक्टर अमहाय इंमानि उला पॉलिटिकल हालक नामजामनि बेलाइखेनो किरिमा सिंसा अंखा तामनि हिनबा भारत सरकार बाय नायकलजाक तैप्रा हावो बरक दफानि केबनो फानो हा नायकलना बगै कुसुक बेराम एबा हावा तंना साना रायदास नाममानाय एबा चुगनाय बेराम मना रगलिया अमते बस्राय स्राय इंखा भारत हाकतनि राष्ट्र बख्रक त्रिंग बिसि चिथामरा दक चिथामनि तालां तालनि नैचि बासालो एबा
1953 BC ni 14 April salo Tripura haktor naikolang bagi Council of Advisors tongmani jorawo borok dofani kebono khobliya afruni simi Tripura hano naikol sini o hani 6 bosarong ni kok thaisa phono nangyang thangka mo haike borok dofani yakni administration segmani ulo Tripura hawa afroni East Pakistan tabu Bangladesh ni Hindu wanjiron lamjayate ringi naharka te kusung ni nokfang borok lukuni tong thai cha thai te ha sek dikha Bharat Sarkar afro rajdhani fadati fane wanjirong no nok khub tange dikha colonies namai dikha tong thai snamai rimani loge loge rangri dikha byapar thangi sak naikoli te sing satang mana bagi baksa ringnai sinai te chuknai rongno hinke Tripura hakotoni katal snamja government administrative post kotro asuk dikha Omo haike mungsa manthai banta kring te bebak man faimani bagi te Bharat hakotoni administration bai kaham khlai lamjak somani bagi te ba burung Hindu wandai Tripura haro hapaike Abni logi a colonies namjak rogo tongnai wanjirogni aingnani bongni jaiti gusi rokno tebo naharka haike soyawi phai tongmani Bharat ha muthagliya Abni bagi haktoro wanjirok daktino bangi phaike yang borok dofa hinke administrative power krikha bubagrane sengkrak bo subai rezangma bai mungsa khlaina fan krikha omai engmani bisingti Hindu wanjirok segang fru bubagrane moloti prahaktor kihisa engnai rokse borok dofa ni slai bangkugi thangka te borok hinke mosam sa eng thangka salbrum no tiyoti ayengna Bangladesh ni wanjirok phai tong yakhe asuk ermania abo bubagra bir bikram jorani census report naikheno ti hai srai nai tamni hinba bubagra bir bikram mol ni borok lekhamu te statistics naikhe jesa hisabai fano tabungni haike wanjirok bang phainani kogia te omo haike yormani mungsa scientific eba biological explanation kri wanjimo haike bang phaimani kaisa lam nukjago te abo engkha muthakjagi ngai aingnani salsa fano feria khlai burung hapaimani omo hai slaija halogoti abuno rigubuthai thaimani asna sitra kotote hilikingkha abuthai Tripura hani bolong walang tima tisa hapnga hadai tongthar hukumu bebago klaikha te borok lukurona sal brum tongthai cha thaini lamferanai malkung haike ferwi tonikha oro bini slai te wanangkukmani te wana singsa kogngkha Bharat hakotoni te kubuni hastewa ingma eba khlaijamana kosol ingyawi advisory council te abuni ulo territorial council ni bisingti Bharat Sarkar aingnani rajdhani fadati happaine wanjirokno sitati Bharat hani citizenship te abuni bai kringlaija political rights rimani o kaisa samungbai no Bharat Sarkar Tripura haktoro wanjirokno ganatantra ni mungbai kplai snamka fia borok dofano hinke borokni chaya wansungma bai ganatantra ni raida thepawi yakung yakmanya chugya khlai mesani tonika te wanjirokno jefru fano kplai khlaina bagai I manino buslikai krakhe songsakha Haike Bharat Sarkar bai wanjirok kplai snamjamani bagino chitham rasni chitham Tripura BC eba 1963 ADBC wo wanji chief minister Sachindralal Singh langoljar bumitar kokmung saklai sitra raidas namui aingnani raidani fatati hapaine wanjirokno ha bagna sepnaka o raida bor lukuni bagi simino hini bubagra bir bikro mai muithai ingnai ha kahamrokno khati klangmani nei sai sarasni chi eba 2170 square mile no Bharat hani kerong ni sample ni bisingtui tei Bharat ni sengkrang ni fan bai khatijak subai aingnar East Pakistan ni fainai tei raida ni farati happaine wanjirokno ajagawa ajogrikha oro Tripura hani soi kothama siarok borok lukurokno harum kheto panthor chuaya hini punu manu fiaba afrun tongkhor cheri naikhe kam kheno sinai o khatijak kheto panthoro raida chaya bai aingnar ni fainai rokno afru Hindu wanji bai tolja Tripura Sarkar ni musung mungsu basubai a thaino bagiri langoljar bumitar nei raida snamjakmani khe asukjak wanjirokno raida ti goswi nokon samna bagi simisi ya borok lukurok khe khatijak ahapano nangfru janija khangi eba bagi nahanani khaw wansuk tongmani fiaba langoljar bumitar raida snamjakmani ulo bororoni thani afru khlaina lamungsa krikha tamni hinba wanjirokni yafani haino hai kifli nahana hinke Bharatni sengkra rokno choba saklema siklayu haino hai tring bisi chi thamra charsi sa eba 1971 ADBC wo Chief Minister Sukhmoy Sen Gupta wanjini kahamno wansungi dongor hydroelectric products namui borok dofani sai brichi eba 40,000 sai tebo gobang takukte buku rokno compensation te ti bising keluk thangjak hani botla ha kubni thayo jai khlai riangma botong tebo nukjaka o project ni ari bisingo klaine borok rokno nok hugya kadi hinai Udeponi district magistrate and collector notice rikha tring bisi chi thamra charsi thamni talhing tani charsalo eba 29 December 1973 ADBC wo
te police by barat ha kotor ni sengkra rong te mayung by nok khuk sabanya ni samung chengkha chi thamra charchi briti pra bisni tal hing tal ni chisni salo eba 7 January 1974 edbco haike sena bagi jora rizama ba belai kisisa mo hai tomunte akol United Nations by saklai jamani chatano yasa yate gosiang maklaikha asu by fano kha kosam jagya we borok do fano sokomor subna bagi eba wanji ni tola khlai chugya khlaina bagi te pra haktoni dog chinui eba 62% hano Central Catchment Reserve Forest khlai sakam bulang snamoi dikha haike tabuk te pra haktoni chi saira brui sni chisa eba 10,471 square kilometer ni bisingo dog sai brira chukuchinui eba 6,492 square kilometer ni stai kisa gebang reserve forest ni bisingo kiklaikha abuni fatroja tongmani thamsai chukura chi sni char eba 3,978 square kilometer hinke thasing sawi thangmani Bharat Sarkar chini yakni segei 10 no asugdikha abo hai haloga kiklai jage borok lukuni buskango huk khlai chana karite mungsalam karikha abo hai kheno chini bororo nukhung chaya bigra ni kulung mumbai te bigra khamani राजनीति बखांग नायके जों नुगु तैप्रा हाक्टर डेमोक्रेसी एबा गणतंत्र आसेमानि फियाबा चीनी हाव गणतंत्र अमो हाइके स्नामिति साजाखा और बरक दफानि सिजाक नुगजाक चीनी दफानि बागै कक से मासाया वानजिनि हामक्राइनो कारी कक साके एबा भारत हानि केरनि बिसिङो इंफानो बरक दफानि हामक्राइनि कक साके एबा बरक लुकुरनो सातक पितक ख्लाइजाकमानि कुसुबजाकमानि तै थंजाकमानि कक साके बत्ति गणतंत्रिक सिहिनजाकलिया आफ्रिके बा बरक चाया थामजी कुतुं थेमरां बरक हिनि से सागलाय जाकसिनाय तै हा साकने हामयाकुक रायदा बिनि सागाव थेपा जाकसिनाय आलंगो चपनाय इंयाखेबा बलनि बरक हिनि बुथार जाकसिनाय अ जागाव जतनि स्लाइ सित्रा कुक चाया नुगजाकमानि इंखा कम्युनिस्ट मुभमेन्टनि मुंगो बरक दफानो जेफ्रु फनो केदान तोरना बगै आयं नानि रायदानि फादाति हाप पाइनाय तै याकसे बदल रनो पावर तोनिनाय हिन्दु वानजि रनो इ हानि हिनि स्नामै तोनि जाकमानि कम्युनिजम बुनि हाव काहामंगि मानु फियाबा तैप्रा हाक्तनि हालगो मो सयतान बरर न फेमलना बागै बाइबल नि कक सामा हाइसि एबा वानजि ककनो रिगै साके बुतेर मुखे राम नाम हिमा हाइसि मो हाइ फेमल मुंगो खबजागै बाक्सा बरक दफानि अक्रा चाक्रा रग याकसि बदल बे बान्दि जागि तं तैप्रा हाक्तन नि ते कुबनि पॉलिटिकल मथा रमनि कांग्रेस आईटी भारतीय जनता पार्टी रगबो हाइनो हाइ रायदा सबै रायदानि फादाति हापने वानजिरनि काहामनि बागै सिमिसि बरक दफानि काहाम बंनि बिसंतिबो माना करै हाइके ताबु तैप्रा हाक्तनि सालब्रुमनि तमुंसा मुते हालौना नायखे काहामखेना नुगजागु वानजते बरक दफानि बिसिं साक साक दफानि हामग्राय नायले कुकमानि खप्लाय सेकलायमानि तै दफा कायसा ते कायसा न मारखे नासलेमानि तै सेलेंमानि अमहाय हालक उमा रग बेबाक न भारत हा तैप्रा हाक्तन फानबै सेगि कलनि स्नामै बरक लुकुरगन वानजिरनि बिसिं तै सातक पितक खलायमानि बागैसि मकक बखाबै के कायसा गसियावै तंमानिया अ जावते कायसा मुनि कथक फियाबा सयकक इंखा वानजि रग बै तलजाक मथावा आफा इंनाय बर रगनो बंनि वानजि कमरे रगनो खाफुरिना बागै कक बरनो बांला स्क्रिप्ट बै सिदि हिन सिनाय रग हिन्दु वानजि बै तलजाक हास्ते सरकारनि कक के और सानासे कक करै अमो बेलायनो सयकक सिरमा कक एबा मीडियम साक बाय थानाय बरक दफानो एबा आबनि बागै केबनो साक बाय थानाय कालमुं चुमुं तमुं चामुं एबा हुकुमो रग खिबिदि हिनि साया फियाबा आमानिनो सेबनि बुमा संगै बरक दफानि हुकुमते कानमुं चुमुं तामुं तुइमुं रग न सगमनानि तै पारि सुनानि बागै नायै तंनाय रग ताबुबो बंनि सित्रा वानसुकमानि हावा खगनाय मालखुं एबा बलदुजार बाय उखागैनो तं आबनि बोथाय तिनि जों काहामखेना नुगै तं तामुखे आगुरि तंनाय बाक्सासिनि बर रग मानि कक कक बर साना रोंगिया एबा साना लासि जागबाय मानि सागनै रिगनाय रिसा एबा कानमुंनो तैबो मल बाय कथारि बै नायथखाय तिसेयावै वानजि बुरै एबा तैबो साकाव थांखे भारत हानि बुरी रगनि सिम्बल सारिनो तेबो खातुंजाकमानि तै आबनो मा कानलायमानि तै बाक्सा हिनके तंथानि मुंगो साकनि कानमुं चुमुं तै दफानि हुकुमनो एबा बरमनो कसदिमानि जों नुगै दङ खापुनि ताकुक तै बुखु केबो वानसुक दे नायखे वानजिरसनो खलायमानि हाय जों बरनो खलायगे चिनि तामुं खामु आबनि बोथाय बेलायखेनो किरिमा सिंसा तै इमांगो फनो वानसुक मायां खामु तामनि हिमबा चि थामरा चुकुचि तैप्रा बिसि एबा 1979 एडिनि पाइथाक तै 1980 एडिनि पुइला बखागो टिउजेस मथानि तैलमा बाय बरक दफानि मल ब्रुम ब्रुमनि तंथाय चाथाय तै आसेमा हावा भारत हानि केरंनि बिसिङो तंमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल सानमासे वानजिरक आ सामुनो केबांना तै मथांना बागै निनि आनि हिनि उरपाति मुं फुनाङै दिउ आफ्रमो सामुंनि केबा मुंगै बसाखा वानजिनि मथा आमरा बांगाली
Azarawa afro chief minister ni Penchagrapati asamuno muthangna bagai bising bising wanjero be kok saplayu te amra bangalino moni chaitalai mungte bo krak khlai di hini chukli riwi te borok no sebrina bagai Delhi ketalo meeting ni mumbai thangu abuni kisa ulo chi thamra chuku chi te pra bisni talkran talni chidok salo eba 6 June 1980 edi bisiwo boro lokute wanjero ni bisingo utpat lai mani sing nukha